žena nije u BiH ravnopravna s muškarcima. Žena se negira. Ne možemo reći ne znaju, znaju i hoće, ali im ne da muški ego. U stvari, mislim da se muškarci boje da će žene, ko što bi uradile, daleko bolje taj posao. Žena bi i državu se uredila. U svim našim političkim, recimo, strankama u cijeloj Bosni i Hercegovini mislim da treba da bude njihova veća zastupljenost, da to čak treba zakonski regulisati u kom procentu i da žene mogu da daju svoj doprinos kao takve i kao prihvaćene na taj način i uopšte uključene u sam rad i organizaciju i političkih stranaka i generalno društvo u cijelini, da mogu da daju mnogo veći doprinos možda čak nego i sami muškarci. Žena koja je ekonomski osnažena, ona se bori protiv svih vidova i nasilja, ona je jača da se bori za sva svoja prava. Ja mislim da je sve stvar vašeg stava, ali mislim da jesu u težem položaju, ali mislim i da žene danas, pogotovo mlade žene, imaju i dobar jezik i znaju odgovoriti onako kako u stvari i treba da se odgovori. Naučno je dokazano da društva u kojima su žene podjednako zastupljene kao i muškarci na višim pozicijama, na pozicijama moći, su uspješnija, demokratičnija i sretnija. I mi bi kao društvo bili puno bolji kada bi više žena bilo na pozicijama odlučivanja.